ሰላም ሰላም ያራክሽ ቤተሰቦች እንደናችሁ ዛሬ እንግዲህ ባበረ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ናውም ዮሐንስ የለቀቀው ቪዲዮ ማለት ነው። እሱና አብረፈታ ዛና ያለና ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከሁለት ቀን በፊት የተለቀቀው ሬዲዮን ከ100,000 በላይ አልፏል። አይ ቲንክ ተወዷል ብዬ አስባለሁ። ብቻ እሱና አብረፈታ ዛና ያለና ላይክ እንዳደረግላችሁ ፈልጉት ሙዚቃ አሁን ከዛሬ በኋላ ቪዲዮ ላይ ያው ሪኮመንድ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰሞኑን ሳዋለ ነበር እየሰራው ነበር ሙዚቃ አልሰራው ነበር። ከዚህ በኋላ የፈለጋችሁትን ሪኮመንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ መጋሪያ ከስንት ጊዜ በኋላ ለዚህ ቻናል ላይ ሲለቀቅ ያ ቆየ ሪያክት ካረኩ ማለት ነው። መቼለት እንደሆነ ቦሌ መድኃኒዓለም ጋር አይቼው ነበር እሱም ማለት ነው። يسمعت زي فل نقرات بهاوري قبزقن عين معاتب مسكري تزاربي حكي نقر لي تزاربي نقر سكي سبلومي بمفرات كم نافقت تبكي نعاقلي انت عايزة يكون فوقي انت اللي قوت عويل سلي غبري قوي عطتني مسوعت غغفل حقي زغي سميعي زبها زلو ملتها بالتمسي እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ወይ ቢሾፍቱ ነው ወይ አርባ ምንጭ ነው። يمكن تزي حبيبي تبلي يا يلن ملاشكي يالو يكونن يمكن أبزي قدرنا ينافسالو زعبايز زي بلو ودينا عينا ينقربني زبلوني عنا عيني يركن أنا صعبة أفهم دعيت أفهم حسولي كنت تاسي بهذه كنكن البزيحوني زباها سلي زيد ما تغداي سعيري أنا زبلكم زيت المدري وطيف الخلقو دلايقون عيكوكو زي اللي خلون مزدان زعل العلالات بعون تسيب حزلو لا سمعكي تم دعي غيقيد نسيل حقفا بسكير لي ኢንዲፔንደንት ስትሮንግ ውመን ይሄ ሌላ ታሪክ ነው። تسيبها زلو لا سمعكي تم دعي غيقيد نسيل حقفا بسكير لي تم الضحاي كونت حقك ويعقد بسكير لي فوق مع تبكي አይተፈኺ ነገር ያው ኩሉ እቺ ሞዴል ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ነው ማውቃት ኢትዮጵያዊ ነች ማለት እሷ እኮ ነች ማለት ነው ተኛው በዛዓቦ ነበር ስማ ናርዶስ ምናምን እንደዛ እኮ ነው እሷ እኮ ነች كنت تاسي بهاجي كونكون ينبزحوني زباها سلي زيد ما تغداي سعيري أنا زبلكو زيت المدري وطيف الخلقو دلايقون عيكوكو زي اللي خلون مزدان زعل العلالات بعون
بيت مسكر لي فوق مع تبكي عيتبتخي نقار يوم كله بزعبو يزعللو Wait, where's the... ለካ ራሷ ሌላ ሰው ወንድ ስማበት ነው እንዴ ስትሮንግ ኢንዲፔንደንት ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን እኔ መስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁ በከኔ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እንዲሁም ላይክ እንዳደረግላችሁ ፈልጉት ሙዚቃ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ባይ